Kristo zibanira nawe mana y'urukundo we umagutsinda we umingomezi mu byo mbamwo byose ngo nkubere umuhamya ntusubize inyuma abakwemera ntusubize inyuma abagukunda nanjye ndaje niyeguriye nyagasani nitabyije wegiza ubutumwa je nzabusohoza bwose iteka ndamwemerera mfata ukuboko iteka ndamwemerera mfata ukuboko. Ewe Mukama uri Imana yanje nzoguhayagiza nzoshimagiza izina ryawe geranda kuko niwe urangurira ibitangaza mu buzima bwanje imigambi yose wategekanije isi itararemwa kuri jewe no kubw'abavukanyi banje imigambi yose myiza wategekanirije ubuzima bwacu tutarasama mu nda z'ababyeyi batwibarutse imigambi yose myiza itayegayega kandi ikomeye uduhuza nayo kubw'ijambo ryawe tuje gusengana umutima wemera wizeye kandi uzi neza ko hari igitangaza cyawe ku buzima bwacu muri uyu mwanya. Mukama muri uyu mwanya turakwihaye ubwoko bwawe Mukama muri uyu mwanya turakwihereje abana bawe Mukama muri uyu mwanya rinda ubuzima bwacu rinda abacu bari kure y'amaso yacu rinda abana bacu bari kure y'amaso yacu urinda abo twubakanye urinda abo tuvukana urinda ababyeyi bacu urinda inshuti zacu Mukama niwemere kwiga isato cya sama ngo kitumirira amasezerano mu izina rya Yesu Kristo uyu mwanya ubutware bwo mu ijuru nibudushungurukire ko uyu mwanya amaraso meranda ya Yesu nadutwikire uyu mwanya ubushobozi bwa rudasumbwa nibutube ko mwami Imana nyagora ku ngoma wowe rudasumbwa wowe nyene ijuru n'isi wowe nyene ubutungane wowe nyene ubuntu wowe nyene ibyiringiro uyu mwanya turambaje ubushobozi bwo mu ijuru kugira ngo budushoboze gutandukana n'imyuka mibi turasi imikorere y'abarozi yo baduze imisozi itandukanye bagiye kuraguriza amazina yacu kuragurisha ubutunzi bwacu batunyaze turabyase mu izina rya Yesu Kristo turasi uruhombo turasi ukwangirika turasi impanuka turasi ugucinyizwa turasi ubugwayi giturumbuka ngo hari ibizunguzungu baroga abana b'Imana ugafatwa n'ikizunguzungu akaba yinjiye mu mwuka wo kumaramara turase ruzengerezi turase injyajya ku buzima bwacu Mukama uburura amaso yacu y'umwuka dushobore gutandukanya inabi n'ineza duhezagirwe ku bw'amaraso meranda ya Yesu Kristo urakoze rutare rwacu urakoze buhungiro bwacu urakoze mahoro yacu urakoze kanyamuneza kacu urakoze wowe kibasumba urakoze wowe kibirengeye urakoze mwami w'ijuru n'isi urakoze kubwine mugiye kuduha muri uyu mwanya ubuzima ugiye kutuzurira isani tuyizi yariyo ariko ngo hari umunsi umwe Yesu Kristo atarinze kugisha inama Petero ngo aragenda bafata urugendo bisanga bari mu nzu yo kwa Inabukwe wa Simoni Petero ucyo bakoze ni igiki Yesu Kristo yari yabibonye ko urupfu rugomba kumira bunguri Inabukwe wa Simoni Petero hawati Simoni Petero ngomba nkwereke ko wahisemo kungurikira ko wahisemo ko ubutabazi bw'Imana buba ku buzima bwawe tini wari ubizi mugangiye kugukiriza umuryango none Yesu Kristo umukozi mwiza ibyo tutazi urabitse abana twasize muhira abana twarungitse ku ishuri abakozi twarungitse mu mirimo aba twarungitse mu masoko abari kugenera mu mabisi abacu dufise ku mutima ruzengerezi umwuka w'urupfu umwuka wo guheregwa umwuka w'ubugwayi uri kurabagendera kurawuzi turakwinginze Yesu ko duhisemo guteramana nawe muri rizamu ni rizamu ryo kwisuzuma mu kami k'imitima
mitima yacu hamwe tubona amagorwa n'amakuba byatubaye ko tukavuga tuwiteka udukure kwiki gisuzuguro turagusabye nawe uturindira ibyacu turagusabye uturindira abacu abari mu mahanga kure abari mu ntara za kure abari mu mazu daherereye aho duherereye natwe kama Yezu muri byose na hose yerekane nk'Imana nk'umukiza nk'umucunguzi Izari karavuga mu kigabane cya 25 niwe avuze ngo nkako ngo igisagara niwe ushobora kukigira igihongo cy'amabuye ngo kandi igisagara niwe ushobora kukizitirisha amabuye atayegayega ngo kandi niwe ushobora no kukigira umusaka ngo niwe ushobora gufata umugwa w'abanyamahanga ngo ukawukura ko ubutware ubushobozi bw'uko bigisagara ngo kandi ukawushira ko n'itegeko ntuzokongere gusubira kubakwa igisagara cyubatswe n'abaro kuri twebwe turagisambuje kubw'ubushobozi bwawe igisagara cy'abangushi ku buzima bwacu abisunga urukundo bakabiryarya bakaduhenda bakamunga amarangamutima yacu n'ubutunzi bwacu mu izina ryawe Yezu Kristo mukunzi mwiza ni wowe ushobora gusambura imisaka yose yari yarubatswe n'umwasi ku buzima bwacu ni wowe ushobora no kubaka umunara duhagararamo tukaronka ibyo byose bidutandukanya n'inabi tukuzura neza kuko ari Imana idutabarira none Yezu nubikore none Yezu nubikore none Yezu nubikore ibishinga mu mugongo ibishinga mu bitugu ibishinga mu maguru ibidutuma twamanurerere twamana ibihute twamana umuvumo twamana imikoshi twamana imibabaro harya twarasa ariko nibindi tugaragara ko twabinyazwe kandi ari ubushobozi bw'Imana ku buzima bwacu Yezu muri uyu mwanya dufashe muri kintu kimwe cyose kiyumvirwa mu bwongo bw'umugome kigambiriye konona amarangamutima cyangwa ubuzima bw'intungane muwa murozi nakerekwe uwatongera nakerekwe uwaterekera nakerekwe uwatega mukama Yezu abakristo muri uyu mwanya batweze umutego wabarozi umutego wabangusha umutego w'abanyeshari nibataruke basimbe nka kujya kwinyona iva mu mutego yateze ikawushanya yo nikiruka ikaguruka ikagenda nawe nibawuvemo muri bave muri uwo mutego maze bahabwa umunezero bahabwa ibyishimo urakoze kubigirira ubuntu bwawe mutima wa muranda naza tuganiye kuri za ndoto wazugashira amarangamutima y'abana bawe mu gihe bari basinziriye utwo twuzura urweze nitwamara kumva izo ndoto kandi twemere kuri nyene ijuru n'isi uri nyene ubutungane uri nyene icunja n'ijambo ko atagisumba wowe mu byo kwisi byose duharamiye amen amen alleluia urakoze Yezu ganza mu buzima bwacu Niko rero tugire Kristo mara Yesu Kristo aganza mu mitima yacu twese mu Kristo yavuze ngo komera Yesu Kristo ni muzima amahoro y'Imana bane nawe mubyeyi mwiza watudugirije ukwemera mukama Yezu abiherwe icyubahiro amen ngo ndotorera uno munsi mu bucagucagu mpejije gusenga mu izamu rya saa 9 narose mbona umugabo wanje ngo avuye ahantu wamenga n'urubanza yaravuye ko ngo ariko sinahamenya sinibuka ko nari ninjiye mu nzu nuko nari nsohotse ariko twahuriye mu gwinjiriro nje ndamubona ko amaraso ngo yari zagiriye hejuru amaraso ngo yari zagiriye hejuru zagiriye hejuru mwiriwe double cabine bamusubiramo indoto muzandi murabe ko yotakusa mwanditse ko mubica bitasanse double cabine ko ivyandiko ndasoma niko byanditse mugabye amaze guta sanse twahuriye mu gwinjiro nce ndamubona kamaraso ngo yarazingiriye hejuru mwiriwe double cabine rero nca mbona yagize accident yari yambaye ipantaro n'agapira kera nikoti hejuru nca mbona ako gapira kariko amaraso biboneka ko yoba yaguye hasi no ku mubiri wiwe kunda ariko amaraso n'agapira kari gafise intoboro hariko amaraso ndamubonye uko ameze ngira umubabaro ndamubwira nti pole naciye nikangura mu ndotero ubu n'umuka w'impanuka umugabo wawe mubwire kandi urumva ko yari yitanye kandi kubona iyo double cabine nuko iyo double cabine bugifise indoto rero ikomeye imodoka ari gifise ubwato bw'inyuma ifise
ifite indoti ikomeye kenshi bivanye n'icyabaye mugura abona hageze aho yandika ikosa urumva zishobora kuharotora ngaho mugabo gusa usanze nka double cabine inyuma hariyo nk'umusirikare cyangwa ugasanga niwe baboheye inyuma yo muri double cabine buba ari ubutabazi bw'Imana mugabo Imana ikakureka ukababara. Buriya rero burya mubona nk'ubu nka Yesu Kristo Getsemani cyangwa avuga ngo dango nimba bishoka mu gikombe kindengana nukuvuga uburi mu isezerano mugabo ugaca usanga ubutabazi bwawe ni ngombwa buje kubera muki buje kubera mu mubabaro wawe. Cyo gituma umwanditsi wa Bibiliya yageze ahantu aravuga ndiko ndatora yageze ahantu aravuga ibijyanye no gukenyuka aravuga ngo gukenyuka kw'intungane kuruta kuramba kw'ababisha mugabo rero mudakinaga ibi bintu ndimo bivange n'uyu munsi ku ngendo ya Yesu Kristo ibi byaramaze gusohoza nuvura urupfu ushobora kugwirukana canke rukamubako kuko umugabo n'umugore baroterana kuko ufise igipande ciwe cy'ubuzima nawe ufise igipande cyawe cy'ubuzima umurotera nk'uko kwirotera cyo kimwe n'umwana. Unibiri ravuga mu gitabo cy'ubwitonzi mugabane cya 4:7 ijambo ry'ubuto ravuga ngo gukenyuka kw'intungane kuruta kuramba ko babisha nubo abari butabazi bw'Imana nta muriro nagiye bagiyugira mbwa harimo kononeka niyo mpamvu yo double cabine gusambabaye kuko wayandikanye n'ikosa natahuye uko wayibona ko aboheye muri double cabine cyangwa hariho n'igihe ubona imodoka ntubona umushoferi mukabona umusirikare pana umupolisi ari umupolisi uburi kononekarira amasezerano ukabona umusirikare yemwigabaye n'ubwoko bw'inkoko nabona muri double cabine bari ubutabazi kuri wewe utazi yo buzanaye aho yakumyasamariya kazi yatawe na Kristo ataranamutse yumva ngo Mesiya gusa abanyisiraeli mu bujya bw'Ibabironi kuro ntibari bamuzi Sirusi ntibari bamuzi ariko ngo cyari cyaratumye Imana imusiga imutora ngo hari kubera umusabye wayo Yakobo niko Isaya 45 avuga. So icyo ni kimenyetso cyo gukanyuka k'umugabo pana kubera ubugorye bwiwe no pana kubera ubugome bwiwe no ahubwo uburinzi bw'Imana bwamutabariye mu kurangiza neza ko kubona wabonye indoti rimwe amaraso ni indoto mbi cyane nuvo ikire Imana kubona yayiguhaye sukumubwira pore gusa ahubwo musengere musambudiza amaduka aho rero cyumubwira ibintu amadira ari karakina kuko kubona yaye muri double cabine ukaramuhurira mu gwinjira atabantu bamuteruye bisigura iki ko ashaka kuba ari kagenda n'injyajya zishaka kumuhotera mu buzima Imana handi gacivuga ati wera n'uburu ubwenge ndakureka avuga ati nakundi pfugende mugabo ntihari bwagere ko nakundi kuko abantu mwiyakiriye mu rupfu Imana ikabicisha mu ndoto ikabicisha mu manore reka kugendana n'aba bantu reka gukorana n'aba bantu ugakomeza ukijejera ukaronga n'imburi akaza n'umunago n'abavuga ati reka iyo sema uwo ni iki niki Imana rero cyo gikwakira nk'umuntu w'umugome nk'umuntu w'ikigugu irakureka nibisigura ko kiba ari cyacaho kikwishe ahubwo ubukanyutse kubera ubugome bwawe kubera ubworye bwawe kubera kutumva impanuro aho nta n'ikindi kintu Imana irakubwira ati sengera umugabo wawe hari umuka wo gukenyuka kandi rero uwo muka wo gukenyuka abantu bibaza ngo wakenyuka imara ngo wakenyuka ibiki ngo hari abantu niyo mpamvu nkunda kubabwira ahantu uzumva ijwi ry'ubuhanuzi rikingiye kuri Bibiliya uzohakorera umugisha warondera umugisha ndababwira impamvu Misiri yari gutikira Imana yigaze kuvuga muzosome mu buhanuzi bwa Isaya 19 ngo ninde iyo Imana ivuga ngo ninde azonzanira Misiri inzira yayo kugira ngo nongere kwirokora izoca mu ijwi ry'ubuhanuzi nukuvuga bazogira ibyago bagize ibyago Imana irungi ku munaza niyo mpamvu Kristo yavuze ngo uragowe ngo wite uwundi umusazi haza umuntu ari hasi ari muto ashobora kuza akabwira umwami akabwira president akabwira igihanga akabwira uzana umuntu w'inzara n'umuntu yikanyeraga kwambe ari niko Eli yabuze abahungu biwe yari yarose ubuhanuzi nukuvuga yaho yaraje aramubwira ati buriya abana uko cyaki mwana Salomo umutamana arawakira uca mu ipane 12 ati wese kana 2 bindi 10 n'iby'umusuko wawe nuvuye ujya gukira wumva ijwi ry'ubuhanuzi ubu ngubu nkaho indoto usanga umugabo wawe Imana yaramurotoreye bakamubwira akabona ko agenda n'injyajya akabona ko ibyo ari karakora nk'amanyanga akabona iki
bo arimo amanyanga ucubenga nica mugaba gusa akabona ko ikintu ariko arakora kidapasa akomeza kidadira Imana yacisha mu ndoti gituma icisha mu mugore yacisha mu ndoti gasanga arasama ntabyitayeho nabinetswe kusanga arose nk'igisato kusanga arose nk'ikiyoka kusanga arose imbwa zimwirukako namenye ko zimutandagura kasanga arose ibisiga bimurira ko ibintu biri ku mutwe ibyo ntabimenye rero no kuvuga iki iyi Imana igomba kurokora umuntu afise umuvumo wa karanda ibicisha mu ndoto no mu nyigisho ibyo byose indoto n'inyigisho nijwi ry'ubuhanuzi niyo mpamvu nababwiye nimubona idini murimo rigwije imigigwa gusumba umwanya w'ijambo ry'Imana muzokwiruke nimuzokwiruke muja ahandi muzorondera hatabara imitima yanyu kuko nawe uzoja nimba atari wowe uzobitwaye ushobora gusanga hameze uko nibisibango uzotegereza kurondera habumba umutima wawe zotegereze kurondera habumba umutima wawe ntuzodadika izosi ryawe ngo umere nk'intagondwa nk'uko biri bivuga ngo nimugonde izosi nuvuga rero tabariza umugabo imbere y'Imana wirukana uwo muka w'urupfu namugire n'inama namusengere niyo atobwumva niyo tugende bivanye n'uwo ari we nuko ameze sibyo kuko biravuga ngo ariko intungane nawe yopfa itaragera ngo izokwibera mu karuhuko mwaka ubusaza busonegwa suburambye kandi ntibugereranywa n'igitigiri c'imyaka ntuje kuvuga ngo bikini nkwa kiri muto no nuvuga ngo intungane ngo nayo yopfa itaragera izokwibera mu karuhuko nuvuga abafise ikintu kimuruhije mugimana ikambwira ati cyo kintu kireke agakomeza akacihambirirako kuma afise umuvumo utamwemerera ko ubwo butunzi azobugera ko si ubutunzi bwose tugera ko ndabaraye si ubutunzi bwose tugera ko ushaka uri umuyonera ufise umuvumo uruzerereze ukagira umutima utuwevo nemana ko ngusenga nemana ko ngwa kimwe muri cyo kubera iki naje nava mu gupanga nk'abandi kubera iki nagira ubutunzi nk'abandi kubera iki nagira uwo muvumo Imana yabwiye ati nyugwa uwundi munsi mbizico nzogukorera mugu ugakomeza ukidadira mu kazi kabi ugakomeza ukidadira mu kurara udasinzira ugakomeza kwidadira muri ico gihe rero ikintu kiguhitana kiza nk'impanuka ushobora guhitanwa n'itiro kuko utagisinzira ushobora guhitanwa n'umubabaro kuko umubabaro wiremereje w'ibintu ugomba kubaka ntubigereko byagutumye uturugo rwawe mu mwanya umugore wawe mu mwanya abana bawe none ugeze igihe nabo babifata uko babyumva ugaca uturubura ugasanga uriyawe ni ukuvuga upfa nk'umenetse kubera ko Imana yakubwiye ati tekana reka kwigeranya n'abandi ba wewe ugira iki ibyo byose n'ibintu bishobora gukenyura umuntu kubera umuvumo muriko muga Imana ikakubwira ati nubona uko ruri ku muvumo wowe reka kwidadira ngo uvuga ngo ibi nibize bukwi na bukwi no ntunganira mu itegeko ryanje mbese ndagukure ku ibyo ndagukure ku imivumo rero niho hari banga wasanga nk'uburu rugo rwa Rosindoto umugore Rosindoto urwo rugo ntirugera rutanga icacumi mu kutatanga icacumi sindakubwiye ngo nturigera uzana icacumi ko bakishinuzima ndakunda kwigisha mu kutagitanga ugaca usanga sibyo ugaca usanga n'ubundi uvuga uti n'ubundi umugabo ntitubyumva ko umugabo ntitubyumva ko umugaca wicecekera nibyo urasuka ko turumva ramana nkura kuri urupfu ugaca ugenda ekada genda utungane Imana mu itegeko ryavuga uti kuko iyo ukuwe ko umuvumo uri umugore utabara n'umugabo wawe iyo ukuwe ko umuvumo uri umugabo utabara n'umugore wawe iyo ukuwe ko umuvumo uri umwana ushaka gutabara ababyeyi bawe cyangwa uri umubyeyi ugatabara abana bawe cyo gitumi cya 10 Burayimu yatanze ukumvira kwa Burayimu byarafata twebwe ubundi Izaki yarasamaye cyane muga byarafashe bifata no kuri Levi bigera ku rwego na Dawudi ariko aragirane yacumuye mu mareka aje guhona kwica abanyiseye kubera icyaha Dawudi ngo ageze ahantu ku mbuga aho Burayimu yari yatangiye cya 10 ngo inkota irahagarajwe rivuye mu gihe yavuga ngo hagarika Byumvise kandi urumva niyereko ni ikintu kirana activity kiriko kiraba ni myo mutwenzi wimbwa reka si kumuhapore gusa ahubwo ni kumusengera ukamubohoza undi mugisa aravuga ngo
Bonjour mama komera Kristo ni muzima ndotorera ubunyene nikanguye ndiko ndarota mbona ndahantu ntazi neza njabona umuhungu twahoze dukundana aje kuntora ngo ameke mu mugongo indoto narayiroteye bamureka kurungika indoto kabiri muzo wamukoze komera Kristo ni muzima narose mbona ndikoga mu ruzi nkabona ndi turi kumwe n'umugabo Ndoto mwana rotoye muguma muzirungika gutega abagenzi ngo umuhungu twiganye ngo amahoro ya Kristo umuvukanye Anita nashaka nkubwire indoto naraye ndarota narose imbwa iza mu ijoro ijwiragira mu nzu hama ndayifata ndayifashe ndayikubita hama nayo injya ino hajya ndayisohokanye kuyica nanje nza mbona umutama ntamenye uwo ari we duhuriye mu muryango ambwira ngo ndekera imbwa nje ndayimuha aragenda hanyuma mbona abo muhira bacanye hanze ngo impande yawo hari akarima k'intore mbona ndiko ndaha ndazijya naciye nikangura gusa nje mbyukana inkorora no kudahwa ndadahwa urakoze murazi ko indoto mwene ejo yari nga muri studio muri restaurant komera Kristo ni muzima mugabo suko yayimbwiye kuko ico gikoko aje kubyumva navuga ngo ndayirotoye kutariko no ico gikoko yambwiye ko atakimenye kandi indoto ni mugabo uyu munsi aravuze ko ari imbwa Cheko kwa yambwiye ko atakimenye nawe ubwiye nayimuroteye twicaye nkuko nawe ubwira ni igikoko utakimenye indoto ikindura sanje muze murabyumva cyane nana mwaka ndabwa ni nkuba ari inzoka ni nkuba ari imbwa ni nkuba ari umuserebaye ni nkuba ari oya namuhaye akaroro nkuba ari inzoka acanka ari imbwa nukuvuga we yavuze ngo igikoko ntiyakimenye ndanamubaza ni igikoko ntiwakimenye oya ryakuriye kwinori cyakuriye kwiniri ararimbwiye none rero urabona ko ubu yayibonye ko ari imbwa rero n'ikintu kibi aba ari umuntu yinyegeje mu buzima bwawe mugagambiriye kukumenesha ibanga bo biranasawa nashaka niko sa n'uwabimurotoreye mugabo kuba igikoko wakibonye ni kuvuga uba wijejaye aba ari umuntu ufise mu mutima wawe uri umuntu ufitiye confiance iyo wamaze kudisenga ukavuga ati iki gikoko ni iki ukakibona kuko ni yari yabonye hama kandi ntore ngo bari abantu bicaye imbere y'umuryango nawe nyene soko yakimbwiye urumva ubundi indoto yavuga ngo nashaka nkubwire indoto naraye ndarota ngo narose imbwa iza mu ijoro ijwiragira mu nzu ngo hama ndayifata ndayifashe ndayikubita hama nayo injya ino hajya ndayisohokanye ngo yamuriye irino ndanabyibuka iri rino rigira kabiri nukuvuga gukora inkono kumugira no kuvuga ni kumutawara amarangamutima ikamutwara n'ibigaragara amahigwe yawe masezerano ugatakaza amasezerano kandi mbura umwana w'umukobwa aba ari umuntu mugendana ushaka kubura umwana w'umukobwa ukabugendana n'umusore mbwari imbwa yaje kukurya akeneye kugusambanya akeneye iswata azogutera ingwara yigire azogutera inda nakwiyakana gutane n'umwana gwawundi cyangwa yigutera bwati yikorore agira kugukoresha cy'ubusambanyi agukoreshe n'icyamaraso iyo ni imbwa kukurya kokora ingorane ukuvuga igende gutandukanije n'Imana kuko arabasambanyi menshi basambana bahagana bakicuza bakagirane bakena bakeza n'Imana mbwari umuntu agusambanya akagusigamwa amakarande yiwabo yose ugasigara iyumvira kuvana usambanye n'uwo muhungu ugasigara kera mwavuga ngo n'umuhungu ngo gusambanije ijya mbere ngo urisuge ngo yisiramuze ekada bwana muvumo mwisi y'umuka nukuvuga abafisa amakarande ugasanga iwabo ariyo nk'umutamakaza aroga cankende ugasanga ni nk'uruvyaro rwa gatatu cyangwa gatandatu bikamufata byose kubera atisobanukiwe akaza bagace bikumadikamwe byose kuvana gusambanije ugatangura kwikinisha ugatangura kwamanira rirari ry'ubusambanyi ega umuntu musambana bigaherera ukumva umenya nyene bizogaruka ko mongeye gukundana hari uwundi nawe nibazo bahende ngo harabe n'umuvuga ngo yakariye ni gata ngo akaciye ntiyacugwanka ibyo biniyo n'imigani ipfuye iyo n'imigani ipfuye y'abantu musama ya migidara yanyu yuzuyemwe microbe gusa sibyo
hari umuntu musamana akaba afise umuvumo agasigara nk'uburi umukobwa kwera ubwambure bwawe yabonye sinababwiye abantu bafise ubugwayi bwo mu mutwe abantu bikinisha iyo hagaze ko abiyaba kwikinisha ibihimba byiwe byanse acagira ubugwayi bwo mu mutwe kubwo ashobora kukugenda inyuma uri umukobwa akamusanga kujya kwimfitsi kandi akabona ko ariko arakwabira wamuheka uri umumotari ukamuheka cyangwa uri umumotari cyane cyane ukamuheka ku moto akagenda kwinyugushako irari rigiwe akarihaza ibyo bintu rero birakomeye rwose nimubyitiranye n'ubu buzima busanzwe oya kweri nimubyitiranye n'ubuzima busanzwe wa muvumo we akawugusigamo ku buryo bw'uko azogusigarana n'icyangiro n'abagukunda ntibazongera gukunda kwereka kubundabunda nawe iyo ni imbwa yakuriye kwinogera gukora inkono azosiga guteranije n'umuryango ntuzongera kugira igikundiro nk'icyo wari ufise iruhande yuko ashobora kutagutera umugera canke nagutere inda canke nagutumugire iki mugaka kwanganisha n'Imana kuko yagusizemo igitekerezo kibi ugaca usanga hamwe mwijoro kumwe bwa bwambure bwawe hari abahungu nicyo gituma nababwiye mwa bakobwa mwizigame hari umuhungu avuga ati umunsi no connecta nawe kujya turiko turasamana nzoba ndamubona nzomugumiza mu maso yanje agaca agenda akagucapa canke yagufise nk'ifoto muri ntuze nk'ifoto muri telefone y'amafoto yanyu muza muratanga akanaguhenda rundi rupfa abakobwa muri ko murapfa mugatanga ibihimba byanyu muri gusa igihimba cawe cirondoka canke amabere yawe ndetse n'amatako yawe sibyo ukumva hariho n'ukuntu rero mutanga amaso yanyu yonyene nagira mbabwire muzorabe profile nubona uwawe yashize kuri profile ijisho gusa canke amaso uzomenye ko ari posede afite umwuka satanique ushobora kumurandura akava kwisi kuko Bibiliya iravuga muri Matayo 11 ikintu kijanye n'ijisho kandi ijisho nicyo cerekana imbaraga y'umuntu ni itara ry'umubiri wose yijisho ribona nabi n'ubuzima bwawe bwose bugenda nabi sibyo nuvuga sanga umwana w'umukobwa wakuneye n'umuhungu umuhigimba cawe namutosambana umuhikindi kintu nuvuga ukora ikindi kintu gishaka gutuma kugumana mu bwenge bwiwe ico gijya saka ibindi mwabyuka umubiri umugoye akuja muri sport cyangwa je mu bikorwa bihere nk'abandi bose cyagiye kirarira rigiwe ashobora no kudraga undi mu cakira amafilme pornographique avuga ati nzorangiriza kuri ubu agace yama wakama gusambanya nawe ukamana umwuka umugabo w'ijoro cyakamana umugore w'ijoro bivanye no wariwe hariho n'ukundi kuntu rero muhayagiza mukabereka abandi bakobwa ngo n'umugenzi wanje ngo nisheri wanje ngo kazima ari umukobwa ukamuha ifoto yawe y'igihimba cinyegeje ugaje usanga afise umwuka w'uburesibienne w'uburesibienne ku bakobwa n'uburesibienne ku bangu n'abutinganye homosexuality sibyo nukuvuga iki rero ico gihe akakwamana ifoto yawe nibijya bababwira nk'abake bagenda kuraguza ngo umupfumu bamukwega ngo umuntu bamukwega mukiyo burya umutima wucu usimba rero wowe ukamana ko gashetani kakurongora mu ijoro ico kiyo kakikurongora mu ijoro ico giki kumbi cyankiro cyose cyaramaze kugukoranira ko kubera ryabanga wamena nukuvuga rero iyo mbwa muri ko muragenda yinyamamure iyo mbwa muri ko muragenda umenye nk'ubu urase nk'indoto uri umukobwa ko ari winjiye mu rukundo n'umuhungu numutuka numwikura nugirene ucuhagarara mukuru kavuga witeka nasaba ngo turyamane uzoma ikimenyetso cyuko ari njyajyaje mu buzima bwanje witeka nasaba ngo bunda urenga ijoro ugirene hari ukuntu mwakunzwe n'abahungu badashaka nukuzi wanyu kuko bazi neza ko ataragira ko baza ataco bafise bagaca bashaka remwe bwe mu bunde muze muhurira mu ishambi izo njyajya ni muzirukana ubutunzi mufite n'ubwigeme bwanyu ubutunzi bwanyu nubwo nyene ni igikundiro cyane ngo hace haza umutama ngo arayitora kandi ngo yagira yikubite hace haza umutama ngo amubwira ngo ndekera imbwa ngo ncenda yimuha aragenda hanyuma ubundi umutama niki ubutama n'ubuhamya ni nk'uko wowe uri umukobwa kuko amaze kuba imbwa biri avuga ngo imbwa nikarangwe imbere y'umunyisraeli Paulo wari karavuga imbwa nukuvuga rero kuba haciye haza umutamugira uyikubite ni nkuko waba winjiye mu rukundo n'umuhungu akaba yarafise nk'undi mufiance uwo mufiance akaba barasambeje baragiranya amanyanga mu nyuma kazi wawe wa mufiance akabimenya agacaza nicyo gituma haje ikimenyetso cy'umutama n'ubuhamya nabige bizima biri mu ijuru n'ubuhamya kandi n'abatamu muzosome biri gitabo cy'umujyaje umutumwa Yohana ni kuvuga rero ubuhamya mbega niki mu kirundi inahe nabifata ngo ni nk'icemezo cyangwa sinzi uko nabifata
sinzi nibaza gusa ko mu byumva kuko iyo terme nayo nyarwanda irakoreshwa mu kirundi nukuvuga rero cyangwa ni nkuko waba ari umugabo mwakundana agwa byose kagane mugabo akaba yari yorobetse unashaka kutanabizi cyangwa ndetse unanabizi uvuga ati nikumujyana ukugirana ugasanga mufise ikintu mwiyorobetsemo rero uko kuntu wagomba yikubita iyo mbwa ni nkuko kwikangura ukavuga uti none ibi bintu bizoherera he ibintu bizogera gute ugaca umenya ukuri kuko uwo mutama aje kuyitora uwo mutama ni wamubonye isura imbwa ni umutama ni ukuvuga iki ni uko wacu uvuga woba warose amakuru ukamenya uti wa muntu arubatse yarakundana n'uwo byagenze uko n'injyajyo ugaca usubitsa komeza rero usubize kandi Imana ibiguhera umugisha ngo hanyuma mbona abo muhira bacanye hanze ngo impande yaho hari akarima k'intore ngo n'umugisha sibyo barashaka je akarima k'intore sinakavuzeko hari akarima k'intore kuvuga umuryango abimuhira uvuga umuryango wawe ukikijwe niki n'ubudahangagwa bw'Imana nico bisigura akarima gakikije ari undi yavuze umurima w'intore kuruzi ndavuga nti ahari ubutabazi bwawe Imana yihashize imbaraga nkakujya kwa Sirusi nkakujya kwa Koro sibyo nibyo binavugwa mu gitabo cya Esdras cya Nehemiya mu kigabane cya mbere menga Nehemiya mu kigabane cya mbere cyangwa Esdras na Esdras biravugwamo bijya kuri aravugwa abantu babiri uko nuwa bakuye mu buja bw'i Babylon ngo bacanye hanze ngo impande yaho hari akarima k'intore mbona ndiko ndazijya kuzaha rero zijya nico kibi nuba kuba ni muhira bacanye gicaniro umuriro n'ikintu kiva ku Mana nicyo kidemekwa n'Imana kiretse ibonye uri kuraguturira kiba ari gihano cy'Imana kikubayeko nka kujya kw'abahungu ba Aroni mwene wabo na Mose Imana niyo yabaturiye kandi yasha umubiri wabo impuzu zabo zirasigara kuko ubutambye ntibwari buvuye imfura nabo yatabya Aroni sibyo kubera bari bagomeye Imana bari basuzuguye Imana kandi babigira mu ibanga urumva rero ibyo byose turabyumva ko Imana yaguhaye iyo ndoto nk'ubya mwuka ubwiyorobetse waho ngo ba Aroni uragufata ukora akantu ufise ikintu unyegeje mu buzima bwawe uragufata sibyo icyo kitiwe urumva ko nabo aricyo cyabishe kwinda turi kurayirotora ikijamo gishingiye kuri Bibiliya biba bisa kuko bugera uba ruvangatirane rw'ibintu akantu rero waba uri kurakora wiyorobetse wumve ko kagiye kugirane kuja habona kuko ako karima k'intore ariko kaceka kumara amazi kurya ni gukora ikizira kuko wakoresheje umubiri wawe mu ndoto byari igiwanyu ntiwibye kandi nta muntu n'umwe yaguhaye ni ukuvuga ni gukora ikizira kubw'umwanzuro wawe kandi ugasanga warishana Dawidi yaravuze ngo indya zanje bazishize mwishana muzosome zawe aravuga ngo indya zanje bazishize mwishana nubo bazishize mwishana kubera iki bamutegetse gukora ibyo atari gukora burya n'umunsi acibwa mutwe burya muzu ya Sawuli Dawidi ntiyabyemera so we nawe abigutegetse ni wowe wiyamuriye intore nawe ugiye kugutungera urutoki mugumenye kumara amaye ugaragaye ku mugaragaro ntawe uza gutungera urutoki nakubwira abandi bari kugicanira nawe wawe ufise ikindi kintu uri kurakora cyo gutuma wamuye umurima w'intore kuko umuryango wawe warukikijwe n'ubudangagwa bw'Imana ku buryo bwuko nimba muri abahungu n'abakobwa mwese uwo muryango n'umuryango w'umugisha mwamye ibyamwa mwunzu umwe murasenga muragirane mugabo we urinyoboye ugiye kwa wa murima w'intore urayikenya umva bazoziteka kandi guteka ubunini n'ikimenyetso cya stability Imana yabwiye ngo ni mwotse mutere mugenda bava mu buja bwa Misiri kuko atamwanya wari uhari stability ni guteka ni kuvuga zane ntibazoziteka ntibazogira iki niwe uzobavamo niwe uzokwikura ku gicaniro abyumvise ahora ni hano usanga nk'ubu ari nk'umwana wo mu muryango na kararo ntanze ngo usanga niwe mwana azotwenda yishushu niwe mwana azokwankirika niwe mwana azokwigumura niwe mwana azogirana nico kiba kibayeko rero iyo mbwa uko wayitereye uwo mutama terera subiza ibyishari bw'inzigo ibyo kutiyumva ubisubize impamvu yose iri kugutuma ubigira ni gisuzuguro ku buzima bwa nico gituma karima wakariye wakamuye mwene kazike unachenikangura gusa njambyuka inkorora nuko dawa na dawa ubundi kuvyuka nikorora ni activity ni kintu cyabaye ku mubiri wawe sibyo ni kintu cyabaye ku mubiri wawe nizo ntore wari arizo ntore wariye urumva ko atariga waririye mu ndoto rero uwo mutego wikure ko muzina rya Yesu Kristo uwo mutego wikure ko gukorora ukadawa no kuvuga iki ubundi gukorora n'akantu kaza ujya gukorora n'akantu kaza nka kakagudi gadiga nkuko kumenga ubundi gukora ni nko kwiyagaza hamukongera ukadawa
kandi kudaho kandi ntiwaze ngo ico ni ikintu gitoyi cyane mu ndoto kisozereye indoto zawe waciye ubigira kandi indoto zawe ukaba uzisozereye ukica bikangurugirira activity ni kuvuga nawe wo kwihagararako mwisho bitegereza kuzosohoka bikuveho kuko ngo ibintu byose bivuye imusozi biza muri twebwe bikarukira mu musarani mugabe ibintu biri mu mitima yacu birasohoka bikaje habona none rero kugira ngo ntibizokumara amaze ntuzomara amare kugira ngo ntuzomara amare subiza inkota mu kubati bawewe gukorora ukadaho ni kubisohora kandi kudaho ubundi birica burya upfumugira diyari kudawa kuko ushobora kudawa ukazamva umusonga mu rubavu raje iyo abadiyare cyaba ari ikintu baguteyemo bakometsemo mbwa kubera ari kudawa nikiva indani muri wewe nibo nikisimuka niko tubisigura musi y'umwuka ngo tubisigura musi y'umwuka dushingiye mukigabane c'11 cy'igitabo cy'itanguriro ibyo byo kudawa no gucibwamo canke mu Bafilipi mu gihe Paulo yari karabwira abakristo ba Filipi none rero numwanzuro wawe mugabo wako kakudigadize nti wari umwanzuro wawe kugira ngo ukorore hamudawe fata umwanzuro rero sibyo byidahe wewe nyene uvuga uti ibi ndabihebye bimbivuyemo ibingiziki kubundi indoto yawe ukwereka yuko bizotwana n'urukomba amazi hamushobora kuba umwana ugaherengetera murambona nk'abana bangana n'ababyeyi babo bangana na mama wabo abona abana gasaga n'akantu gato bapfuye mugabana nibo batimetrije cyangwa ndetse navye batimetrije mugabo ugira umwana wiyumviye namuvye atokwimetriza akakumaritsa cyaka kugira nabi burya nawe banyokoye konkeje ibere cyangwa nde ufata ineza yuko yakubyaye ugafata ineza yuko yagusomeje amashuri ugafata ineza yuko yakugaburiye ugaheza ukagomba kuzomukorera ibisumbije cyangwa ukazobikorera abandi ugombye gufatira kuri kamwe ugafatira ku masokisi ugafatira ku uba hari ikintu kiri gukoreka kuri wowe kizokumara amazi mu bandi kuko gishingiye mu kubiceceka mugabo ukagifatira umwanzuro muri wewe kandi kubona bari bacanye igicaniro abimuhira aho gatamukirukanye ugacitora karimu karya mwisho bizotekuruka rero Imana irakwavertije ati mwana wanje ntuzomara amare ntibizotekuruke bireke ubundi mu Kristo aravuga ngo komera Kristo ni muzima ndakwinginze Anita uduhe inyigisho ijanye n'umubatizo uzobukoze cyane Imana iguhe umugisha Yezu Kristo mukozi mwiza umukristo umaze kumwandikira kabiri nambwiye ati mubatizo jewe ntumbwiye ngo nigishe batisimu ko nabwiye umwuka w'idini n'ikintu cya mbere Imana yabanje kumbohorako nimuzakwigera munibaza ngo hari umunsi ngo muzohura ngo nande ngo mugire idini ngo mushira stati ngaho nguruma ngo kwera ko muri katolika ngo mukubita urumetso rw'umusaraba yemwe gawe ico kintu mucirukane ngiri kuri isi y'abazima byo nisezera mfitananiye n'Imana kuko ababikora barahari foka twiga gukora ikintu kidakorwa n'abandi niyo mpamvu kumbaza ngo kuko utigisha kuri Bikira Mariya ngo kuko utigisha utakubita urumetso rw'umusaraba ngo kuko ingutaza mu mashemezi ya Ecclesia ibyo bintu ugiye kubyiga usanga bikumbaniye byose muri inyigisho kandi noneho atari wo muhamagaro wanje mba ndiko ndidigadiga mba ndiko mvuga ibyo abandi bavutse sibyo mugari kiri muri Bibiliya mwisha nzogishikira tekana nzogishikira so nimwiga kubaho bitandukanye nuko abandi babaye mutabaye abagome mugaba mugomba kubwami bw'Imana mububona mu yindi shusho nico kintu Burayimu yakoze ava Mesopotamia isetera arahindukira yitwa umuhungu wa Burayimu kubw'ukwemera kwabona ko yapfuye yemera Imana ya Burayimu rero umubatizo niki ubundi umubatizo bawuhayishuje kuko nk'ubu je umbwiye ngo umubatizo no guhera kuri ndi batisimu ya mbere ibatisimu ya mbere no igora kuri nde wibaza ibatisimu ya mbere jewe no yihera ku kiyaga gitukura ibatisimu ya mbere reka mbere kwanza reka ncishe mu gatoyi amazano wa mbere agaragarira niye muri Bibiliya si kuri Nowa yamvuye imvura bimeze gute oya ntiduhendanye ngo batisimu ituvuganisha na Yesu Kristo tukaba barumuna ba Yesu Kristo n'ingoro ya mutima mweranda si kuri Nowa amazira afise kimenyetse ki cyugucagura intungane n'umugome kuko imvura yaguye ku butaka bose bariko uri umugome arapfa uri intungane ararokoka yene na hejuru kubera ubwato
cyari ikintu yakoze mu buzima bwiwe. So nimba icyaha cy'inyanduruko, kuko ubundi kugira utahuri batisimu ibatisimu ubundi bidukura ku icyaha cy'inyanduruko, ibindi ni kuzura mutima mwerana. Niyo mpamvu nababwiye ntacyo ufise wowe wakora ngo unyigishe umubatizo ku buryo bw'uko mvuga ngo mpaka nidibitse mu mazi menshi ngahakana ko navutse ndi umukristo ntigikunda. Ndababwira impamvu, kuko ubundi batisimu igudukura ku icyaha cy'inyanduruko, kandi nta namwe muri Bibiliya yanditse ko uzoba umweranda kubwo utazongera gucumura. No, Yesu Kristo ibintu bitatu atigeze avuga ko ikintu na kimwe ni kamere muntu, kuko duhora ducumura, duhora tugwa, duhora tubyuka. Niko rugendo rw'inzira y'umusaraba bya Kristo bamwiciye kwa Kaisari muri bijya birimba by'abasaseredoti bakuru niyo yakubitikiriye ujya musaraba byari bisanzwe biri ku mugaragaro. Ikaje yamusaraba igani Golgotha ikanda barayi kwari kugira ngo ari yatashikigwe, nta n'ikindi kintu bavuga ati ni n'abagome ni ibiki. Ubundi byari bihagije ibyo bari bamukoreye mu kigo cy'abasaseredoti, byari bihagije buryo amateka ya Yesu Kristo ari kuwa kane mwana yagiye kugira ukarikiye Yuda bakamara kuza kumutora i Getsemani. Burya ibindi rugendo rw'umusaraba Veronika yamuhanagurira n'ubu buzima bwa buri munsi. So ibatisimu muyitandukanije nibi, muziga ibinyoma, muzokora ibinyoma, muzohora mu ruzereretse. Namye ndababwira nahere kuri murumuna wanje njogene amabatisimu mwe muza muri kwegera ngo haje umubishop, ngo haje umupasitori. Kandi ndababwira ikintu kimwe, sindi gutuka abakozi b'Imana, mugabo n'inzige zizosokoroka muzibona. Imana yaravuze ngo inzigo nizo nataye kugira ngo ndabageragereje. Mbabwije ukuri hari inzige muzasanga Imana yasiza ngo zingwe bageragereje, namwe mu buru bwenge mufise Bibiliya mufise n'amaso yo gusoma. Ndaje tuganire gatoya mushake mu nkubito buyire nibwa mfata muzo mufite amahiko tuganire gatoya, sibyo ubundi batisimu niki Kristo ngo bamukubita heje kugira ukaristiya muzosome neza bamukubita inkoni yajana n'indobo y'amazi, inkoni yajana n'indobo y'amazi, ijambo ribi ryajana n'amati. Ndaje tuganire. Pawulo yigisha umugabo n'umugore mu Banyefezi 5 yaravuze ngo mwabagabo mukunda abagore banyu, ngo ku buryo bw'uko muzobagaza imbere y'Imana, ngo mugizane ataminganyara atanikizingisha atandikito atanagahinda, mukuko ngo muzokoresha amazi, amaraso n'ijambo nk'uko Kristo yabikoze. Ubundi amazi niki, amaraso niki, ijambo niki? Ijambo rikora ku bitekerezo ni ya ntebe y'Imana igira isuku muri twebwe, umwuka w'Imana ukaba kuri twebwe tukaba intungane, niyo twaba dukikijwe n'abagome. Amaraso ni kwa kwitanga, ni kwa kubabarira, ni kwa kugirana. Amazi ni kwa kuvuga ati buriya rero naho biruko nibuke ko Imana yitaramuheba icyo kitiwe. Umva umega bijanye no kubabarira burya biratandukanye uje kubyiga neza ko sibyo ndiko ndigisha. Nukuvuga iki rero, amazi ni ikimenyetso cy'uko ukuwa kwiga icumuro cy'inyanduruko. Kandi igicumuro cy'inyanduruko ubundi Yesu Kristo ni Adamu wa kabiri. Adamu wa mbere yarananiwe ntiyarakeneye batisimu. Ubundi Bikira Mariya ni Eva wa kabiri. Eva wa mbere yarananiwe kandi ntiyarakeneye batisimu kuko ari ibunaniye n'Imana amaso mu yandi. Ani Kristo avuga ngo umunsi mukuru usumba iyindi minsi, ngo Kristo yaravuze ngo nimuze mwebwe mwese munyotera. Ni munsi za Yesu Kristo yanditswe n'Yohana ikigabane 7:37. Beni warako kajambo ngo kugira ngo inzuzi z'amazi abeshaho zitembe ziva mu nda zanyu mudafyinata. Ahantu harahuye n'ubuhanuzi bwa Isaya 55 ngo ni kuki mwirirwa muragura ibitabahatsi ngo mugatanga amafaranga yanyu. Amafaranga muracyari icyo ni umuvunjo, aguha icyo ukeneye ukayatanga kuko uyafite, cyangwa ufata icyo ukeneye ukagitanga kugira ngo bayaguhe kuko uyakeneye. Burya n'umwuka w'Imana n'umutima mweranda cyo gituma za kutwemeza kuturonke byatugaca bugufi tukezwa kandi tukabwa amakuru yo mu gihe tukabaho nk'abadasanzwe dusanzwe nk'abandi bose twabyawe n'abasanzwe. Ngo kwari kugira ngo areka avuga mutima w'Imana bazobwe ngo inzuzi z'amazi abesha zitemeze ibatisi muzoza kwidikabo ngo ni mazi ngo namaboko y'ingo namaboko y'umukozi w'Imana nakizogufasha nutakira ibitekerezo byawe ngo bigire bizima nije mbikubwiye kandi bikubwiye mu izina rya Yesu Kristo. Ubundi cyacu inyanduruko niki Yesu Kristo yasamwe avuka ngatwe. Mugabo Adamu wa mbere yari yarabumbuwe aremwa mu mukungugu turi bukoreremo imikorere yose kugira ngo tubeho. Imana yavuga ati reka nze mu buryo umwana w'umuntu nawe asigaye aze mu yindi system kumbure azoheza agendane nabo agumane nabo. Imana iza kuba Emmanuel mu bantu, sibyo?
ndacababwira gatoya. Bikira Mariya yasamye Yezu Kristo mu buryo butandukanye nuko twe dusamwa. So ibatisimu nikora kuri uyu mubiri wanje ngo namazi nidibitsemo. No, ibatisimu ikora mu isi y'umwuka ko tubatizwa ku bwa Kristo. Ubundi Yorodani niki? Yorodani nawe uhagarariye mu itegeko ry'umukama, isanduku y'umukama iri ku bitugu byawe, inzitizi zose ukazikugwa kuko ngo amazi yaciye icamo kabiri. Agira gute? Hari ngo ni ya Musa never. Ryari itegeko ryari udasunga bagumanye mu mutima wabo. None ngo mwimikwa muri Yorodani. Yorodani mwe murazi kivuga. Ya waruzi Yorodani vuga ushingiye kwijwi ry'ubuhanuzi ndakuraye n'abatisimu ya kabiri wojawe. Ndacakubwira. Ubundi kiyaga gitukura bakijabukijwe n'itegeko ry'umukama. Inkoni ya Musa, ururimi rwa Aroni. Yorodani ni yarigoye kuko itegeko bari barabonye uko ryakora. Mukikimenyetso cy'itegeko yankoni nabwo bari bagifite. Bari bafite isanduku y'umukama, ni kuvuga ya mabwirizo yakiruka zirikira mu izosi ryawe nuwengamira iburyo cyangwa ibubavu. Ngo maze ibyaha byawe byose ukabikugwako ngo nabyo byaratukurije nka shereje. Ngo si izari 18. Ngo si cyo kimwe na Yozuwe 1:8. Wana muzo wa mutima mwenda warabatijwe barabatijwe. Numwanzuro ufata narabwiye ko ibintu bibiri usaba Imana ntibikwime ni ikigongwe na mutima mweranda. Nikito batangaza ntushobora guca bugufi ngusaba ikigongwe udafise mutima mweranda. Uburi mwirariro uburi muri doctrine. Uburi mu mugigwi ico gimana avuga ati nkeneye imbabazi sinkeneye inguka mva imbere. Garabana umunsi ko mwama kwirega mugi ibyaha byanye mwomatanye gute? Ushobora kwirega icyaha kimwe gatatu mu ndwi. Nuzi cyaricho nuzi kwicara gusogota Kristo yicaye buryo bwa data yaravuye ku musaraba ugasuruka mu manika. Navuga ati undi munsi nanjye nzokwihakana bibone. Namwanza kwanza guma ku ntebe y'imbabazi kandi umuhera uri ku muntu nibazosuye kubahenda. Kuko nugwanira kurangiza neza umuhera uzowurindira amahoro arantu uzoja kurukira umeze neza. Yepuru tushobora no kugumukora nimba Elisa yaragumye akora. Muhamagara wa Elisa ntiwigeze upfa amagufa yiwe yarakomeje arazura imva yiwe irakomeza irazura. Ico kitiwe. Yezu Kristo yarakubera iryo samagiwe nukuvuga yagize uruhande rw'umubiri n'uruhande rw'umwuka ariko ikokomeye n'uruhande rw'umwuka kuko ngo umumarayika w'umukama ngo kubw'ijambo umumarayika w'umukama arajabwira Bikira Mariya avuga ati byo no bishobora gute mumva mbenga biratandukanye ni batisimu ntibitandukanye muyigishwe kutariko muyigishwe kutariko jana wanyigishije batisimu ugiye gusoma muri Bibiliya uratahura imigigo Yezu Kristo yagize n'impamvu yagize mugana ufata ngo Yezu Kristo ngo arakwije imyaka 30 ngo aramanuka ngo aja kuri Yorodani hama ni kubera ki nta kwije 33 yaciye ahoye na kudasanga ngo 33 reka nce mwere ni kubera nubu muntu ubuzima ni ya myaka Dawudi yatwariye muri Israeli mutsanze mufata ibintu wanuzi Bibiliya iravuga ngo amajambo n'ubusa gusa ngo ari ku mwuka w'Imana atanga ubuzima. Yezu Kristo ibintu byose yavukiye mu mubiri mugabo mu mubiri umubye mudamubye Bikira Mariya mugabo ni yari yasamwe ni yari yabibwe n'akabuto k'umugabo yari yabibwe n'ijambo rya rudasumbwa Bikira bavuga ati bibyoshoboka bite ko nayo umenye umugabo unaye bumenye umugabo kuko atakinanira Imana. So ibatisimu niki ni wumva unanijwe n'ibyaha ni wumva ufise ibisuzuguro ntuzokwigere wibaza ko hari batisimu zo gukora kwigisuzuguro no umuvyayi wawe niba yarateye intambwe akakubatiririsha ntuzovuga ngo sinigiye umubatizo niyo mpamvu n'abayigiye ahubwo iyo bahemutse bagigwako abo mukuru wo baragoza abo mukuru w'abanyarumogi akora ibiteye ubwo biteye isoni kubera ki mwaritiranije ibintu genda mubatirijwe mu mwuka nibyo Koroneliyo yakoze ngo arasenga cyane akagira ubuntu cyane ibatisimu yiwe iba mwibanga ku buryo bw'uko Imana yategetse Petero ngo ati cyo naziruye nikiba kigizira ngwine ngo abantu uwo munsi ngo buzura mutima mwene ngo Petero asigare bavuga ngo mbese abantu bamaze kuzura mutima mwene twobima amazi mwakenye mutima mwiranda Yorodani batisimu Yorodani nta muntu numwe yagiye koga muri rya batisimu Buriya gana nuwahonyoje amazi muki na nuwahonyoje amazi ibirenge mu mazi burya nabatambye gusa
nabari bafise isanduku y'umukama barahonyoyemwo ubwo nyene amazi acecemo kabiri abandi bose bahaca bomutse bakagenda nukuvuga iki ubundi umwigisha w'ijambo ry'Imana umuhereza nkuka yabwiriza kwigisha itegeko rya rudasumbwa n'ingene baryuba ibisigaye tukagendera batisimu nta munyisirayeli numwe yahonyoje yisutse kwa amazi yo muri Yozuwe ni honyene yasigaye asira y'amabuye ajanye n'imiryango kuba mu mutima ufise ko batirijwe mu muryango runaka mbabwije ko imuzose kwirukira amazi Iyo muriko murirukira ntimubizi ntabwo mbyishitsinda kuko mushobora kumburanyaho n'Imana ishobora ahubwo kutabyemera ndabize zina baho yaje mu mutima n'ubundi Imana nibimbabare nimbambeshe nikuvuga iki wawe batisimu ugenda utuzi kubura umukristo ukabyemera byonyene kuko ngo n'uyu munsi wawe nyene ngunda Bibiri itegeko ry'umukama mvinga ndenge rivuga kandi Kristo yavuze ngo sinaje kurikura mu gitabo cy'amategeko cyo guteka kwa 26 13 uhereye ku 16 Igitabo cy'amategeko 26 ere ku 16 ngo n'uyu munsi wawe nyene wemeye ko ngo byayo imbere y'umwana mbabwije kuri nta mazi yarasotswe hari hubashwe itegeko rya rudasumbwa abati nugira umwate wo kumva no kumvira amategeko yose ndagushinze uyu munsi iyi migisha yose izokuza kwangiye muziruka mwibatisi mwandi turi kwiruka kurondera itegeko rya rudasumbwa tukabasombye umugisha mbaranye kuko ibintu biraruhishanya uwo mubatizi ugasanga uri umugabo nibyo para ngo ari umugasho yarigishije ngo iryo joro uwo muntu wamusukara batizwa be n'abana biwe nta batisi mwari afise ni serugo ugasanga uri umwana umuryango wose avuga ko mubatije ukaguma wiruka ngo uri mu batisi muri ndushi murarusha gose murapfuye cyagituma mujya kubatizwa ngo mukava mwikubita hasi uwerutse ibi video nange ndanavuze atari komana ibi ni ibiki kurubuka kumwambaye impuzu zari impuzu wambika umubiri ni mu mutima utera wapi mbabwije kuri cyatumye amazi yicamo ko biragaragara ntagere ku birenge byabo nico gikomeye nico mukwiye kwitwararika iyo Yorodani rero niyo Kristo yaje kubatizwa ngo ndababwira Yesu Kristo murabona ko amaze gusaba ndamubwiye Bikira Mariya ndababajije mu kubatiza Yohane Batista yakoresheje amazi yayo areka mbibaritse kuko hariho n'uwigaze kumbaza wawe naramutwenze ko twace tuganira ni box avuga turanyomoye aho nisinkomoye kuko ndagukeneye nawe warunkeneye yaramaje turafise umubatizo wa kabiri nuwo nuwiki ngo mu mazi menshi Imana ibigira gute niko tuntu yadufashe gute asiguye navuga ni mwaba Kristo babana mwarapfuye mukira abana babatwaye umurage ngo bariko babatwara muri Yorodani mukira abana babatwaye umurage ngo muriko mwigira batisimu ni mwikije amor ry'Imana n'ingere murishira mu buzima niba warabatijwe byarahetse uri mu muryango wa Kristo byarahetse araza Yohane Batista ndamubabajije yabatijwe mu mazi ayahe mbwira ko Zakariya ari umuhereza nkuka mwarigeze mubona yo ariko arabatirije Yohane Batista ariko ngo Bikira Mariya ariko araduga mu misozi aja kuramutsa mwene wa Elizabeth aho si munsi za Yesu Kristo yanditswe na Luka kandi Luka mudafikina ati ibintu yanditse n'amakuru yarondeje Luka sumwigishwa wa Yesu Kristo Luka n'umuintellectuel Luka n'umudogiteri Luka niwe yanditse inyandiko zose za Paulo si Paulo yiyandikiye aje amakuru ngubu acte des apôtres ibikorwa by'abatumwa ni Luka yabyanditse Icho kitiyo ngo Bikira Mariya agaze kwa Elizabeth ngo bana bari mu nda bararamukanye kandi Bikira Mariya yarafise amakuru yo kwa Elizabeth ngo namubwira wa Elizabeth ngo ari ntabyara ngo yibungenze inda y'amezi angahe 6 yabatijwe ku meza angahe ubundi mubatizo Yohane Batista yagize n'uwo muri kumbwira ngo Yohane Batista yagarutse kubatizwa niyo mpamvu Eliya atigeze agaragara nk'umuntu yabatijwe umuntu yagize kandi niyo mpamvu Eliya ibintu byose yakoze byagaragara ko yatwaye bimwe byo ku musozi bimwe byo muri Yorodani arabisiga ujye Eliya hari ahantu hamwe yarafise intege nke zirenze uko birivuga ngo iki muri Matayo 11 Yesu Kristo ariko aravuga Yohane Batista avuze wa Eliya ngo ari kugirana ndabasomere kare muri iyaba nk'ubu Yohane Batista canke Eliya bagize umubatizo ugaragara burya je no bigiye kwibatisimu gusumba uko mwebwe mwo binyigisha
mugabo ubuzima bwa Yohani Batista n'ubwa Eliya n'ubwa Yesu Kristo. Yesu Kristo kwari kugira ngo ntiyakujya gusangira n'abantu ibintu byose Yesu Kristo yaberaho si cyane uko yaje kuzuza ubuhanuzi yujuje ibintu byose. Nta Musa nta Eliya yujuje ibintu byose. So ibintu byose yakora ku mpande zose. Iyo tubavuga ngo mwebwe ngo ndabyina nimutambe, nakoma amashi nimunyitabire, natera nimwitabire, none mumeze gute? Yakorera ku mpande zose mu bigaragara no mu bitagaragara. Kandi nawo mukubirana aca karisha umurya avuga ati burya rero muzokora muzabigisha banje nimwamara gututurwa ku bw'ijambo ryanje. Mutandukanye inkuru nziza Yesu Kristo yanditswe na Luka, mutandukanye yanditswe na Yohani. Yohani yamubona nk'urukundo akantu kamwe kose burya nibyo ujya mugore Yohani niwe mwobibaza burya umuntu atatwandikishije amateka y'ujya mugore w'umunyasamariyakazi yaratugiriye nabi. Icyo kitiwe Imana betse nibwira nkana hari ubundi buryo biduha mu mwuka. Ni kuvuga rero Yohana araza ati rero muzokora nimwamara gututurwa ku bw'ijambo ryanje data zoba icyo cyose muzosabisha izina ryanje, muzosabisha umubatizo. Promesse Yesu Kristo yaduhaye ni munyereke nimwivuga ngo nimwamara kubatizwa. Nibyo muri Matayo aravuga ngo mugende mubabatize ku izina rya Data rya Mutima Mweranda mubigishe gukora ibyo nabategetse. Kandi uwo muntu wigishije wababatije nugaruka ngo mubatize no muzorabe Paulo mu Bagalatiya yigeze kubabwira mu kigwaneje gatatu mbe mwabagalatiya mwapfuye ugwa he ngo mwahereye mu by'umwuka ngo none musozereye mu by'umubiri. Ntiyari kongera ngo asubire kubabatiza mugari kongera ngo asubire abigishe mutima w'Imana yongera ati namwe muri kongera gusubira kubatiza uramumva mutariko murapancarika kandi mumbabarire sindi kujyana mutima nta n'uburenganzira afite nta n'ubutware mfise kandi kuvuga kari ku mutima wanje je birambabatsa. Naba ngibintu mu mazi imisi mubona bisirikira kibaza ngo muri abantu noye kweka imwoho nyene mubika uburyarya mugendera nimba ari pastor cya pastor kazi ukabona kugira uburyarya ukwiye kutobishaba nukabishaba ari uko habanje kubikina muri rusange nawe uri ngyarya. Ni kweli uzi n'umukozi w'Imana uzi umwiherero wawe uzi ibintu iyo mwaganira uzi inzoka muri rukanazo uzi ndotubwira ni kweli kutovuga uti witeka mbohora kuri uwo muntu ntawe uri ngyajya ku buzima bwawe. Kristo aravuga rero ngo nimukira abasuku kumusuku n'amenyo cyo birashaka si kweli batisimo no yavuze ngo nzosaba data abahe umutabazi ngo kuko uwo mutabazi kandi mutima mweranda no kuri ntaro nimwaze ngo azanwa ni batisimo mutima mweranda azanwa no guhindura ibitekerezo byawe buryo ubutunzi bwose ufise n'ibitekerezo kwa mabwije kuri hari abantu batarosi batisimo bazoyironka kumfiro mugabo akabatanga kuba mu bwami bw'ijuru. Yavuze ngo utwigije ku matizo rajene namubwiye ati mbwira urashaka mbaza ibibazo mvuga uti mbega ibatisimu yakabicanga kimbaza ibibazo mugapana kumbwa ngo nyigisha ku matizo no ubu ndenganije n'ubu nawe nigishije ko nawe wigishije no batwara muri Bibiliya tugasoma Bibiliya nawe nigishije ko oya nkavuze ko gatoye kubamaze kumwandikira kabiri mugakomeza kumbaza rero je kuganje jewe nukuri mvuze nkanitse simvuze nk'Imana jewe kwirukira batisimu ya kabiri mbaha ya karorero je umukristo umukatolika afite imyaka 42 mbabwije kuri ntege nke zose nagize n'ubupagani nagize n'ibushingiye ku batisimu ushingiye ku kutamenya ijambo ry'Imana no kurijanisha n'ubuzima bwa buri munsi. Ibyo nabyo ntibishingiye ku batisimu. Ibatisimu ni kimenyetso cyo kuba mu muryango w'abana b'Imana sibyo ico kimenyetso cyo kuba mu muryango w'abana b'Imana ugihabwa gikomezwa gituturirwa n'ukugene wami byamo ubu mu Kristo yisobanukiwe nibavuze ati ntukibereka kwiba uti ndo mu Kristo kujya karanga muntu kawe nawe nyene woronka ubwene gihugu bwo muri Amerika karanga muntu kawe iso nyoko nibizohinduka niba tisimu ntikuvako uyikugwa ko n'icyaha kandi batisimu si usaba kugira ngo ugire icyaha ahubwo urayibuka mu bitekerezo byawe kuzura mutima mweranda ugaheza ukongera ukaba umwana w'Imana. Kasozere gatoyi Yohani Batista abatirizwa mu nda aravuga aragirana araza avuka akora umurimo wewe aronka ingabire yo kubatiza abandi ubushobozi bwo kubatiriza abandi. Yesu Kristo kwari kugira ngo bigaragare kuko murabona nawe harige bavuga murumva ngo ntiyabatijwe ruruya ngo ntiyagize ntiyabatizwa ruruya ko nabajya bazanye inzahabu n'ibiki babanje kuzempera kwa Farao bambe kwa Herodi byagenda gute
bamubatiza urumva basi Yesu Kristo yari yasamwe mu ibanga ridasanzwe no mu butware budasanzwe mu bushobozi budasanzwe Bikira Mariya na Yosefu none mubona nk'ubiyo bamubatiza simwe muvuga ngo urumva ngo Bikira Mariya ngo aciyakomeza ngo abyara abandi bana ngo agirane ni kuvuga iki buriya yarakeneye ikimenyetso kiri ku mugaragaro cyerekana ko ubutunzi bwiwe ubudangagwa bwiwe bugaragaye nicyo gituma haje igyanoma reka nabakarorero nk'ubu nimubona je ngo mfise imyaka 37 sibyo mu 2020 na kangahe 30 nibongeye kwitara mu 2020 nari nango kuvuga none who I am ndinde kubyukuri sinazana kwibatisimu mbahubwo je sinzi n'ubwonko bwanyi uko bupanze Chembere numva binandengera cyara ramfise ukuntu sishobora komatana nawe ntabonye ikintu ciza ashobora kugukuraho je nk'ubuje kumbwira ngo nza kukwigisha ibatisimu buri kuranduhisha nyigisha ubwana ova mu bukene unyigisha ubwana utandukana n'ubusambanyi nyigisha ubwana utandukana n'ubunebwe n'ubusuma nyigisha ubwana utandukana n'igisokuruke Oya niyo mpamvu nubundi muvuga ngo kugira ngo ibihago ngo basize ngo ni ngo turihira itike tuzicendaje heye kugirana ibihago kwa rumwuka mwibaza ngo ibihago ngo nikijya gitu nico gituma tucakira n'ikibiriti tukagiturira numwuka imbaraga zikora n'imyuka soje nano gikurana rabwiye yuko ubuwoza ariyo nk'ibintu bya shetani ngubateje nk'ubusambanye kazana kabarego kazana nk'iki iyo jini ndazi ko nk'ikije kubera ngendana n'abameze nk'uko niko Isaiah yavuze nanje ubwanje ko kanako kariro sinovuga ngo ndimwanda no mugabo yugaraniye muri je izopfizi yo muri genda cyangwa itabipfe impfuye isubire wayo mugakabisa nta jambo ifise gute yo bikura he So none umbagira ngira ubusambanyi bikeneye ko nje kubatiza bikeneye ko mfata umwanzuro naho nzohura n'umusambanyi azovuma sambanye yagiye kunkerera izose mugabo ntazosambanye mbese cankeho nimba atazoba yanyubiriye akaza nk'umusuma tozohurira ko ari ibibanza ugira abasambanyi muhurira muri sari wanyu muhurira mu isengero Nuvuga rero umubatizo wa Yesu Kristo bavuga ngo niwo mubatizo ngo wabakuze ngo ibiki n'ibiki no Yesu Kristo uburyo yavutsemo bwari uburyo budasanzwe nta cyaco mu mubiri yari afise nta cyacisamwa yari afise sibyo nta cyacinyenduko yari afise ahubwo cyari kinakorera ku mugaragaro kugira ngo abamwemera bose batarabatiza kurabona barabipinga murazi ko mu gihe Yesu Kristo ara madina 3 Nababikora bakabikora ukutariko acarabereka ko ayo mazi kuyajamo nibisaba yuko nico gituma yabatirijwe na Yohani Batista cyabereka yuko ayo mazi kuyajamo uhawe imbaraga igutuma ukorana n'ijuru bundi niwe yabaye yugururiye ibikorwa byo gukora nico gituma yongeye ko kwisonzesha kugeragezwa kugira ibiki n'ibiki nayo bundi batisimu ifite ikimenyetso cyo kugushira mu muryango w'abana b'Imana inyoko yabikoza asambana yabikoza araguza yabikoza agira iki ibyo biramuraba gusa uherutse nigeze kubabwira nti je nk'ubu nk'umwana wanje avuze ngo mama numva nshaka kubatizwa kuja kondera batisimu je sinomubwira ngo sinomutuka cyangwa ndamubuza amahoro no kuko Imana yarinze ibyemera yuko yumva muri we ko afise kahose gusa no mubaza ugiye kubera iki uzokura yiki jewe nyene ubwanje ibibazo no mubaza byo mutuma abanda yacakagirana kandi impamvu no muha favor nuko nziko namubatirije ntazi batisi imicarico ariko impamvu no nabimubaza nuko nziko ndanje bama mu kwemera mfite umusata ariko bari bafite mugabo ndo mu Kristo mige kugira ubwenge sinamubanira oya sinamubanira kuko yarabatijwe arasangira umenga yego bora arasangira mugabo wanye navuze ati akumva ngo bakabona ni nk'abajone babo bagize ne bamutoye mudini wabo amadini je sindayemera sinemera ibintu byo kubudumbi je ubundi no mugabo no mubaza ibibazo haza mwana waje umbwira impamvu ugiye kugenda okay namureka hagenda ijyambere ahubwo abamaye twiye kumwigisha ijambo ry'Imana amureka ijyambere sawa babigishije kanyekinyigisho nkamubaza nkamuganirira mwisho yo dekuvura ko ibyo ari karajamo tari byo bifite agaciro si bibi sumuvumo siki mugabo muri kuruhishwa n'ibidakeneye kubaruhisha bya mwanya muje genda mwikijambo ry'Imana mumenye nk'ubuje batisi mwaza ngo ndayizi ko ibintu bingana umwango ndayisubiramo byo ngo no bisubiramo kujya babitwigire nzi gusako sibyo bituvukanisha na Yesu Kristo tukaba barumuna ba Yesu Kristo tukaba n'ingoro ya mutima mweranda mugabo kuba ingoro ya mutima mwena kujya gukomezwa no kunagurwa muri mutima w'Imana nibwo buzima bwa buri munsi dukura dukujijwe na Bibiliya n'ingeso nziza n'imico myiza no gutungana no kumenya Imana mu ijambo ryayo ibyo bintu birahagije
birahagije n'idini ry'abagishigajamo ry'Imana gusa. Iryo dini nibaza ko reko na dini mukama azoburamwo umugeni na rimwe, mugabo iryo dini numva umenga botera ubwoko bwose. Kuko nicyo cenyene kitwubaka, nicyo cenyene dukeneye. Bisigaye byose turabikora bikagwa ku mubiri, ni za mbuto zigwa ahantu hagize hatagira ivu. Nuvuga rari batisimu iza gukuraho ubugome igashigikira ubutungane. None gaja gukuraho ubugome igashigikira ubutungane, wumva iryo ratari umwanzuro wewe nimba ufite ubwenge? Umva atari umwanzuro, heba inabi ukundi neza. Nimba warabatijwe ku by'ukuri uri mu muryango w'abakristo runaka, bisigaye bitekaniye. Nimba ubona aho uri bikugaragaza ugana amarangamutima, je mugana nyine amarangamutima je sindayanikirira ku bantu. Ngo ni kwera ngo patiri, ngo ni kwera ngo musenyeri, ngo ni kwera ngo pastor, ngo wereke none hari ikintu ntashobora gukora. Hake nk'ubu je nk'uwakarusi shaka gufukama ngo ngira somo umuntu n'igikuru ntacyo nokora, naho mukamwitimvira mu idini singikora. Kuko impamvu waragikoze je naconze mugani ba Kristo bitabimugiriye hamabwo Kristo ari wabigiriye abandi, gute je no bigukorera gute? Mucamumbwira ngo nukutuba ukubaha no gutunganiriza mugenza ugakora ico utegeretse, ukagira ubuzima bufise intego. Ko niko kuba inabo yiti nabi mugubuntu bw'ubushobo ibintu bw'ibiki n'ibiki, jewe nk'ibyo bintu n'ukuri simba henda. Hari ibintu by'ubu nagufitiye umwanya kandi korera bibiri, hari ibintu noba ngikora kandi nkumva ndatekanye ndatuje, kandi bimumutuzo uteye ubwo bikanyegereza imbere y'Imana. Ibyo rero nibwo buzima bwa Morodekayi, nibyo byatumye abishushane bagirane batikira. Nta kindi kiza gukura ko muroza umupfumu n'indushi, ntabwo ari batisima amazi menshi. Naguha karorera abanyisemu kuja gukora Yorodani. Ndaguha kandi karorera burya musi batisimu yiwe mubaza ko ari yeye nikatakoze. Reka nze mu bwuzure bushasha ibatisimu ya Pawulo yari umwicanyi. Urumva yari ishagara ku rwego yica Stefano nk'umusore yari yisobanukiwe asi mu bikorwa by'abatumwa. Vuga ngo Pawulo yari umwicanyi, ni munyerekano Pawulo yabatiririjwe. Yagiye kuzura mutima muranda ngaho muri Saudiya ngo amara imyaka 3 ari ku musozi yigishwa n'Imana. Kuko ibatisimu yari yarahawe y'abavuga ngo Mwaromani ndumuromani ngo Modende umuyuda, sibyo? Ibatisimu yari yarahawe nawe yari yayihawe n'abantu, kuko Pawulo bugeneye mucyanye ko mutere bugiye abazi ko yari umuntu w'idini. Ni munyerekano Pawulo Petero amusutse kwa amazi. Pawulo yahumutse amaso gusa, umuco mukamura mutwikira muzosoma ubuzima bwa Pawulo. Epurta nzobigisha niyo muntu amenya no muhamagaro wanyene mu ruto. Imana yomfasha ikamakanya, kuko hari genye ndabyigisha nkumbumenga byawe birebire ngacanja mu bindi. Kandi sindi umujagazi no. Ubundi jewe Imana ingabire y'amahisi yo gora mu kintu kimwe. Kuko ubundi Imana iragutse, ibyo biragutse. Iyo raruguma witsikira ku kantu kamwe rige jema numva umenga ndahombye ko se cyangwa no muhonyo w'ibindi bintu bishaje. Numva njaga kumenya byinshi. Baravuze ngo ndikukubita n'ibipfusi kandi singubita nk'ugusha. Avuga ngo kandi ndiko ndiruka nk'uziga. Umva ubundi Pawulo nabyo kurabira muri electrovizere. Abakristo benshi muri ko murarabira muri electrovizere. Iyo rero uri umushoferi ukaba uri kwivara uri kurasigana ukaje kurabira mu bya electrovizere mabwije ukurora kubitana n'ubutogo kubise. Urananirwa kandi rero wari ufise imodoka ifise moteri nziza ifise ifise ibintu byose urumva ifise na amortisseur zimeze neza, ari wowe wari gushika ubwa mbere mugabo gakubitika ukasiga amagara. Undi gukubitana nk'udahuje awe muri ranti urumva udukoyo uduki Koroneri yumviriza mbabwira yabanje kuzura mutima mwenda yarakeneye batisimu katari bwayiro, sibyo? Je gituma bagize amadidani. Ariko uwundi mugabo yitwa Pawulo, jani munyerekano Pawulo yabatirijwe. Mugabo Pawulo yari umugabo. Ubundi bisigura ko Pawulo yaragiye mu wundi muryango. Yari guca ko iki? Icyo kintu ndagikundira abakristo b'Abakatolika cyane. Ndagikundira Eglise Catholique. Kuko uje kugarukana ukwemera kwabo bakubwira ugarukana ukwemera n'ibitekerezo byawe. Uvuga ngo nemera Imana imwe rudende, ntayiririmbye kandi mwibaza ngo ndayizi mu bajamo. Kandi ubu n'ubumugana bw'ibi nibibi gose biba ari ibintu wamenyeye mu bishobisho. Imana ibingire ku ikigongo ni muri ntege nke zanje, kandi namwe simbatimutse ko intege nke zanje ntawe ushoboye byose usibye Imana. Nukuvuga iki rero warabatirijwe nibaza ko atayindi batesimo gusubirishamo. No
no ni ukuvuga rero ubwo n'ubushobozi uweme icyo ni ikintu cyiza rwose ni ukuvuga iki rero Pawulo ku buryo yicara byasaba ko acabanza akabatiza avuga ati reka nk'undi mubatizo mushasha mugabo Pawulo Imana yaravuze ati Pawulo akeneye ibitekerezo bizima abanze yibagire kunigagura abantu abanze yibagira ko batera amabuye abantu bagapfa bakagirana imushiramwe amajambo niyo yavuze ngo naraduze mu ijuru rya gatatu ngirane nicyagiye wowe wisuganye ukavuga uti Imana ibyo nakoze nagize ndya niyo myaka 3 Pawulo yamaze muri Saudi nanje nayimaze muri Oman ninandika narabwi igitabo cy'ubwoko by'abatuma gisozegwa niki amajambo menshi asozegwa na korade na pointe zitatu ngenda ariko cyangwa kize mu mutima burya turacyafize ibyo kwandika asozegwa na point ariko ikigabane cya 28 hawa ngo nimumenye rero ko urwo rukiza rw'Imana rwarungikiwe abanyamahanga kandi bo bazo rwakira Pawulo yamaze imyaka 2 yuzuye aba mu nzu yari yarakotesheje mugabo gato y'umurongo wa 29 n'uwiwawe kuko abaci bavuga amakuru ya Pawulo kugene yasozereye mugabo ngo nimumenye rero ko urwo rukiza rw'Imana rwarungikiwe abanyamahanga kandi bo bazogwakira uburongo butatu vuga uti nanje ndamunyamahanga ugwakira gute kuri kujambo ry'Imana tabagwaga mupatiri gwagana umbatitsi ngo basigaje amaze ko batitse reka nje kuyatora muri gutora ikindi ababwire mbibabari reka ndindire wa mutumire mwatumako ari mutumire ejo yaraje asanga nakire bandi batumire ari mutumire mwatunyeka azagira ibintu by'amadini cyane yego nabanje kwiganira cyo magikoze gose buryo cubibona kandi abantu benshi murarusha ni murandari Imana mu ijambo ryayo ubundi Imana yabanza gusaba batisimu ari guhera kuri Anita mugarekere uwisobanukiwe wese agomba gukora ibyo ubutwari Imana imushiramo umwete n'ijambo ryayo Imana umuririmbyi bizi janti umunyarwanda yaravuze ngo nkunda nawe yerekwa igiye yaravuze ngo yegere ngo batama ngo yegera abantu batandukanye ngo gomba kumenya ibyiki gihe ngo arabura n'umwe je n'ai jamais trouvé la réponse que je vais ntiyigeze aronka inyishu yashaka ngo aragereye n'abakambwa regera niki ngo ahubwo yagiye yumva iki ikizu nabonye umenga nigihuna ngo kivuze ni nk'Imana yovuga bakizo bavuga ngo Imana canke ngira muri Katolika sinzi ngene tukivuga sibyo inzamba ngira ngo nzamba niyavuga bene data sinzora binyuma nukuvuga rero ngo ariko ngo hari gihe ngo baganzi muze ngo imbere niyege ngo hari gihe ngo tuzoba turi kumwe na nyene ijambo ngo akaduha ijambo ngo kandi twuzuye ijambo uherutse nawe kanguruye amanota kuri YouTube sinzi umushitsi yaje ngashiramo iyo ndirimbo bavuga ati yo nukuvuga rero ari umuntu ari ndirimbo wumva kumva yare kugacubona Bibiliya y'ubuzima bwayo ke bintu nibibubake bisigaye nimwirekere guma mwiruka inyuma y'abantu byarase ko musasa n'ibitanda byanyu byanka ko mutunganya abana ngo muri kwiruka inyuma y'abantu icara ukiri kuratunganya abana bawe ubaha amahoro bigishe akiri ijambo ry'Imana soma utarisoma shiramo dibu mwese musama Android uraza bazamu bumugendana ubanyere ko uri na muri kamera Kristo ni buzima ufise abazamu urazi batayo iyo mujiro ufite ngaho mugendana urazi ngire jambo uri kuraryumviriza nawe risinzirira murazi uburinzi ubufite ya mwara abandi mukunda n'inyigisho ndende mukaziteresheje mukazishiramo yaba mwara abandi kandi yanafise nk'agaseru mugatuma mu byumva nari kukabashiriramo nanereka mutima w'Imana nawe seru misumba izindi seru nuko rero n'ubwibatisimu nimba Pawulo yakoreye Imana karangiza neza atabanje kubatizwa je mbere burya hari ibintu binantangaza numva umenga n'intege nke mufise mbese Petero mbese Yohani mbese Levi erega burya Kristo yabatiriza mu mwuka mukwatiza mu mwuka yakora ikintu gituma bamwemera nawe ico gihabwa na mutima w'Imana je n'ukuri warabatijwe singushigikiye kuguma wiruka mu batisimu
kuko uri mu mikorere y'abana b'abantu uri mu bigaragara kandi Imana iravuga bugishingira kuko uri kwijambo ryayo n'itegeko ryayo jemba gujwe nimba warabatije ukaba warangiritse usuzuguritse umenetse ushaka Imana genda mu gitabo cy'amategeko 28 usome cy'Imana ikubwira n'ibyo uzoronka ucuvuga uti Imana bundi dufite amasezerano arenga 8,000 tukagira imigisha 8,000 amasezerano arenga 3,000 tukagira ibyo rero ibyo bintu tuvuga uti Imana warasezeranye ko ntazoba ingomba ngiye kwirinda ubusabane kugirane kandi byumvikana ko kuba ingomba ugaragara kuri ingomba kuko warongoye cyo karongorwa byumvikana ko urugo ndarufise niki nibyo nabwiye mbenga ntabana twari kumwe famille twari kumwe nabwiye je nta mpamvu yo gusengera umugabo je cyo subiza kuba inkumi gusa ndiko ndigisha sindiko ndicuza icyo ndi oya mugabo no sengera ubyara kuko nico kintu kikwamuka ko umugabo wamushiriwe kuko Eva ntigeze arekara Adamu ntiyarekamye Eva wamushiriwe nimba udashaka kwebera Imana nkuko Matayo 19 bivuga nimba udashaka kwebera Imana uri ngubi inkone y'ijuru Imana ibishaka cyangwa we gubishaka nkubwije ukuri waramushiriwe so nta mpamvu yo kumusengera ahubwo sengera ibizobakomoka kubwira Imana tumurinda hari kandi umuzana nyaruke n'ingoga mucuri kurya Sara yacuye Burahimu umucuri hama ibisigaye umpe kwamana ibyamwa nawe kugira ngo igicaniro cyawe kigirene kibure agatosi Iwatisimu nawe jewe yandeze cyangwa yangetse mu bibono by'umukama naramwemereye konzamukorera konza musenga konazigelanda muwe mukira na rimwe nuko rero Imana nyine amahoro ibaha umugisha ibanezereze ibarinde kubabara ibagurira imbibe ibatwengeshe muri byose ibatisimu ugendera iyo ufise ibatisimu ugendera iyo wahawe ibatisimu utekane murondera Imana mu gutungana mu butungane bwayo niko izayanura niko izavuga no babwira byinshi kwibatisimu ariko se nabiteguye n'ikibazo kinguye ko giturumbuka muzo bimbaza ibibazo byose mushaka amanda abaho 200 kandi I am sure certaine ko mu ijambo ry'Imana muharonkera ubutunzi bwose nicyo Korneliyo yakoze batisimira mu isanzari Mukama turagushimiye kuri umwanya mwiza tumaranye nawe komeza uduhezagira ubwoko bwawe turinde kubabara duteture mu makuba y'ubwoko bwose utwagura imbibe mu byo dukora maze tuzogabane ubuzima bw'imyaka yose amen